UMLA kanong po constituency uba Meral Bonds hakas ni ba arjong katayaw ulakan tu yaw menteri katanat public health engineering uba Renikton Lingdo Tongkar ban pinstet no hakajing pentri kam ya scheme Jal Jeevan Mission ban penpoy no yak umbam umdi Shabaro Kilongying kibadon haka district Ribhoy. Kadaw kabala penlong yo ba Meral Bon banit yakendu yung menteri sorkar kadai halor kanong rim bakat hain Ribhoy kadon setang hendriu penai ban pendep yakeni ke projek hapo uluber hajar arpawai bat kalong kabadon kam ban penstep no yakeni ka kam na kabenta ke jing mento jong upai ba kanong po constituency bat ke Ribhoy barok kawai. Uba Meral Bonds uyathu bak sorkar kala depan mang ya kapisa hakawat ka badingkong na kabenta ki hendreu phau pratali kishnong hakaba san hajatli kilonggi kinyo jingmentoy bat ulakan tu badai ban pelat no ya kabha tangka jong kawat ka baar bat ka balai banyo ban penpoy no ya ko syaki yeng kisem. UMLA kanong po ulayathu ba nakaliang jong uba Renikton ula ay ke jingkular baon sa shimkya ya kenika kam bat ban sabatha ya ki officer katanat bakin pendep no ya kakam hapo hendriu penai. Ribhoy district bi ke jongi kabadi ke aspirational district la set ya target ban pendep haswa jong umat hajar arphuwe ban penpoi haman laki tliwing dan mar kata target kalong ka kipor kala duna ba idon stang kumba hendru benai menta kamlong go besuk jadi nak kadang wani keduk kenang ya kenang ban state ban sanction no ya kini kisnong ki barang sak men hagani haka face ke banengkong kila sanction kumba hendru fufra tali kisnong bro koi Ribhoy district bat kumbasan hajar tenum yeng kala bentam kala benduna bat kajing temu jungi kalong ba ngasmukhya ya kane bade ya ke district Ribhoy kanong po kanong si kum ke district headquarter bat kisnong gi ba paramarjan baro ba ki de ban yo sanction kam klo ya kane ke face ka ba ar ba ke face ka balai ka ba kentup ya ga retrofitting ka ba kentup ya augmentation ka ba mut ba retrofitting ka mut ban penpoi ya gi tu ki longying ya gi ba ka supply ka labiang lupa hapo snok ka ba ditang hapo in village kabar augmentation bakin perkhat kerpang na kamenta gitu gisnong ki baladu ke source ki baladu ke mainline marmata kamentoy bangin ya keren banong bangin penpoi man ke tliwing aman ki tliwing ki poi ki pai bakan poi kum dela da ka supply kambiang da kamentoy jadi na da daw ala keren kerpang i ban perkhat kerpang bakin augmentation ru gide ban pediang gide ban pas ki scheme bat hagaju ke pot ya gini new scheme kidon kisnong kiba ki so skim longshu ka mainline kam longshu hapo snong rum longshu jadi nak kadau but what ikini ki new scheme ru bakin sanction kenang bakin kisnong gi jungi nyela banyo ko ka bakhuj ka basuba haswa usnem ara hadu swa usnem ara